ibihe byiza kuri wowe ukurikiye Rwanda Today. Muri aya masaha hari amakuru menshi ari kuvugwa, ariko inkuru nkuzaniye muri aka kanya ni inkuru ya perezida wa Kenya bamaze kugera i Kigali mu masaha make yashize. Ariko kandi hari ibintu bidasanzwe byagiye biba muri uru ruzinduko, hari udushya twabereyemo, hari ibidasanzwe byagaragaye ubwo perezida William Ruto yakirwaga na perezida Kagame mu mashusho n'amafoto nk'uko ugiye kubikurikira muri iyi nkuru. Perezida wa Kenya William Ruto yatangiye uruzinduko rw'iminsi 2 mu Rwanda rugamije gushimangira umubano hagati y'ibihugu byombi, ahanini mu ngeri zirimo ubucuruzi n'ubuhahirane. Ushobora kwibaza uti rero uyu mugabo perezida wa Kenya nyine William Ruto yageze i Kigali ryari? Ahagana saa 7 z'amanywa nibwo William Ruto yakiriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Vincent Biruta ku kibuga cy'indege cya Kigali, akomereza muri village Urugwiro, aho yakiriwe na perezida Kagame Paul. Nyuma yaho rero bombi bagiranye ibiganiro byari byitabiriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kenya Dr. Alfred N. Mutua ndetse na mugenzi we w'u Rwanda ubwo ni Dr. Vincent Biruta. N'uruzinduko rwa mbere Ruto agiriye mu Rwanda kuva yatorerwa kuyobora Kenya mu mpera z'umwaka wa 2022. Mu gihe umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu muri Kenya yatangaje ko uru ruzinduko rugamije gushimangira ubucuruzi n'ubuhahirane muri Afurika y'Uburasirazuba no ku mugabane wa Afurika muri rusange. Yavuze kandi ko abakuru b'ibihugu baganira ku bibazo bijyanye n'amahoro n'umutekano mu karere, hanyuma yaho ngo hasinywe n'amasezerano hagati y'ibihugu byombi. N'amasezerano 6 ari mu ngeri zirimo ubufatanye mu ikoranabuhanga, ubuzima, guteza imbere urubyiruko, guteza imbere amakoperative, imikoranire hagati y'inzego zishinzwe igorora n'ubufatanye mu bya diplomasi niyagomba gusinywa. Byitezwe ko kandi William Ruto aza gusura urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ku Gisozi, anasure Carnegie Mellon University i Masoro. Ku mugoroba kuri wa kabiri araza no kwakirwa na perezida wa Repubulika y'u Rwanda mu musangiro. Ku munsi wa nyuma w'uruzinduko rw'uyu William Ruto byitezwe ko azagirana ikiganiro n'abanyamakuru n'abanyakenya batuye hano mu Rwanda. Ngira ngo rero nk'uko mubibona hano mu mafoto, yaje i Kigali rwose mu gakote kajya kuba umukara, kananone kajya kuba bleu foncé, akaba ariko gakote rero yari yambaye n'agashati keza k'umweru na karuvate ijya kuba iri bara baryita gute, iri bara baryita beige, hanerakeka ari beige. Akaba ariko rero yaserutse ku itapi y'umutuku yakirwa kuri village Urugwiro bwa mbere kuva yatorerwa mu Rwanda. Akaba rero kuva yatorerwa kuyobora Kenya akaba aribwo yakandagije ibirenge bye mu Rwanda. Ngira ngo nk'uko mu mafoto mubibona kandi yakomeje yakirwa nyine na perezida wa Repubulika, indirimbo z'ibihugu ziririmbwa, protokole yari imeze neza cyane. Ahangaha ubwo kuri village Urugwiro nyine uyu muhango wo kwakira perezida wa Kenya wabaga. Urabona ko bose perezida Kagame mu gakote nawe kajya gusa na ka William Ruto ka bleu foncé, n'agakaruvate kajya kuba ubururu kuntu, agashati ko ndabona ari bleu ciel, akaba ariko perezida Kagame yari yambaye n'agapantaro keza k'umukara n'agakweto kameze neza. Akaba ariko bombi baserutse nk'uko bigaragara mu mafoto. Ifoto rero yindi yaciye ibintu yaryoheye benshi mu bayibonye, ni aba bakuru b'ibihugu bombi bishimanye baseka rwose, ubona ko bamwenyura bameze neza, igitwenge kimwe cya nyacyo koko. Abakuru b'ibihugu bombi rero
bakaba bashyize imbere gushimangira umubano usanzwe mu ngeri zirimo ubukungu n'ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi. Urabona ko ni ifoto yashimishije abantu benshi, uburyo bombi bari bizihiwe. Byari uguseka kwa nyako, atari kwa kundi umuntu amwenyura gusa, ahubwo wabonaga ko kabisa ari igitwenge gikomeye cyane. Mwibutse ko nyuma yaho habaye ibiganiro nk'uko mubibona hano ku mafoto, byitabiriwe n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi ndetse n'abakuru b'ibihugu byombi. Ikindi nakubwira ni uko Kenya mu bijyanye n'ishoramari ndetse n'ubuhahirane nibyo biganira ahanini byavugwaga ko biri bwibandweho. Ahangaha rero nahita nkubwira ko Kenya ifite ishoramari ryinshi mu Rwanda mu ngeri zitandukanye. Urugero nko mu burezi, ifite kaminuza ya Mount Kenya, murayizi, iherereye hano mu karere ka Kicukiro, niho iyi kaminuza iherereye. Naho mu bijyanye n'itangazamakuru naho isa nkaho ishoramari rya Kenya ryashinze imizi mu Rwanda. Si ibyo gusa, kuko no mu itangazamakuru hari ibigo bikomeye cyane nk'ibinyamakuru by'abanyakenya ariko bikorera hano mu Rwanda binazwi cyane, harimo nka The East African, Royal FM ndetse na Kiss FM. Royal FM murayizi ni radiyo ikomeye cyane, kimwe na Kiss FM nyine nayo ni imwe muri radiyo zikunzwe cyane cyane mu myidagaduro. Radiyo ikoraho abanyamakuru bakomeye kandi b'abasitari, batumye iyi radiyo nyine ikomeza kuba radiyo ikunzwe n'abatari bake hano mu gihugu. Si ibyo gusa, kuko mu rwego rw'amabanki, banki y'abaturage isigaye mu maboko y'abanyakenya nyuma yo kurugurwa na KCB. Hari kandi na Equity Bank, GT Bank, I&M Bank n'izindi. Izo zose zikaba ari iz'abanyakenya. Hari ibindi bigo kandi nka Britam bitanga serivisi z'ubwishingizi, ndetse na mbere y'uko UAP igurwa na Old Mutual, nayo yari ishoramari ry'abanyakenya mu Rwanda. Naho mu bigo by'ubukerarugendo hari nka Serena Hotel ndetse n'ibindi. Iyi nayo ni imwe muri hoteli zikomeye cyane hano mu Rwanda. Ibyo byose rero bikaba ari business z'abanyakenya ziri hano i Kigali. Ibintu mu by'ukuri bishimangira ko ishoramari hagati y'u Rwanda na Kenya ryamaze gufata indi ntera. Bikaba rero bije noneho gushimangirwa n'uru ruzinduko rwa William Ruto hano mu Rwanda.